Tala Fou o Tala Fou mai Ausetalia. E manatu le palemia o Ausetalia Anthony Albanese o se whaaloalo maualunga le talia ina lo ia o ia le Presidente o Amerika Joe Biden i le whale pae malona ofisa i le vai asenei au ia ilana malanga i le malo tele. Whailo e Biden i le ripoti le a whaatala noa le la whilo inga lea le lango mo Ukraine o lo whawa wai peos wha inga Lucia a meisere mata upu pe whapewheo na tu whaatasi ma Israelu i le bevesi o lo iai nei ma le Hamas. Sao no Biden ma whapataya Albanese malona malanga atu i Amerika o se whaalo maulunga fo i moia ma ia whapataya fo i le taitainga ma le whainga wo ma Albanese. Na whātu e se fo i le Presidente o Amerika i le letau nu o na malanga na fuafua mai mo Ausetalia i le amatanga o le tausanga nei. O se tamaita i tala wauna maua mo maliu te tonu o se aonga i le o ngā tonu o sini, o whaelua mai e iei manu anga i lo naulu ma lo su e nei e leo le whaelu lawe. O li ptia le 9 News ini 9 minute le vairuanga o le pō na pō, ai wala wana le pisosoani whaapawave i le St. Andrews Cathedral School i Kent Street i le taulanga o sini. Na mauatu i e leo le tino maliu o sia tamaita i pēr male nuaspun mon tuputau sanga i le vaenga i ei whale le ta ua seitulou i le gym le aonga. E le i wha mautu ina mai le wa fia ai whai mai leo e whainga anue ngai le aonga. Whai loa i wha mtaranga leo fua i ona manuanga pōringa mai na wha o i e stasi leoti ma lo tari ai nei seisiri poti la tamai i le nei wha ala me lawe. Walapta i reo veloli i sini i atoe siaki a lato uta po o saunga le mu o no se tau mawhainga e una i le whaiti ti o wha ala lawe tutupu i le a aio sini e mai se lava i lalo o ana po o tunnels. O le aso fola ai i le whainga mano i New South Wales o lato whafsota ia company Scrap Metals po company lato te la wina ua mea ma i lato e whea vea ia masini mamafa e wha manatu i aile tā ua o le wha mautinoa o loo saunga le mu le whea vea ino o lato uta ma ia kawa le uta e wha ngai se tau poleni. Whaia lea tūlanga le mai o nisi o mata upu na poloka i le hapa tanoli i sini a toi ma le Eastern Distributor i le vai aso nei e mafua mai i loli ma o le wha manatu la le whainga maloi a veloli e ma whaina la vea ina soifua pe ale leo na whaatino foi na lato mata whaioi. Ai mai talo mai le aso se furu whao union le tausanga nei e tolu se furu tolu le rei teimi na tapuni ai tano si sini e mafua mai i tūlanga whapea a le lusi ma to ulu utai le awala po le hawhai na foi o census i tanos ina uapa ia e loli ono le maua lunga wa iaia la to uta. E ono la maasina e wha malo lole tu ma waise la isene ave loli pe a whaia le usta ia wha mtaranga o wha mtuane mai ono o atu le siria ma le wha afe se tupe tutongi mo wha salanga a toi ma le se furu ruati merit points. E te le se whasaranga tupe wa te tōngia e le Uber Australia ina ua mai ase suenga na whaia i spam emails sa la foina i ana paanga. Tai peila wa fo ila mata upu na awhia i le Ticketek lea sa lipu ti atu i Tala Fou le Vastaruai lea la fo i wa ai ma le Uber Australia mai le Australian Communications and Media Authority le ACMA. O le suenga na ilo ai sa la fo i le Uber le sidia ma le 2 miliona o i media whaatau le marketino le pisinisi